aratuyobora ruganirwa iyo zaburi y'ijana na 36 aragenda asoma twese twikirize tuvuge ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Iyo refure niyo duhuriraho, ubundi kondegiteri wacu Pastor Ruganirwa aragenda duha igitero. Twese tugende. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremesheje ijuru ubwenge, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime iyakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica, kuko imbabazi ze zihoraho iteka zose. igakura mumbabarire na amaso ya igakura Abisiraheli hagati yabo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ibakujeyo intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime iyatandukanyije inyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igacisha Abisiraheli hagati yayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ariko igakunkumurira Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyashorereye ubwoko bwayo mu butayu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyakubise abami bakomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ikica abami b'amafura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica Sihoni umwami w'Abamori, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka yose. Yica na Ogi umwami w'i Bashani, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Itanga ibihugu byabo ngo bibe umwandu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Umwandu w'Abisiraheli abagaragu bayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igaburira ibifite imibiri byose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Karibu Pastor gusenga. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze wa Mana we. Hallelujah Yesu. Hallelujah. Kugeza aha hantu. Hallelujah Yesu. Hallelujah Yesu. Imbabazi zawe zihoraho iteka. Hallelujah Yesu. Ubwiza bwawe buhoraho iteka ryose wa Mana. Ndagushimiye kuko tugeze muri uyu munsi wa none Mana. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Hallelujah. Hallelujah.
amashi menshi abaririmbyi igisirimba kimwe cy'iminota itarenze 10. Dufite gahunda turagira ngo tuzikurikize. Mutuyobore mu gisirimba, ababishoboye bahaguruke dufatikanye twese. Katwongere abaririmbyi bacu amashi menshi mwe mwitse hasi. Yesu abagirire neza. Reka twakirane twese hanyuma tuje mu wundi mwanya. Amen. Amen. Hallelujah. Duhetse icyubahiro. Hallelujah. Bwira mugenzi wawe ngo uri umunyamugisha. Mubwire ngo uri umunyamugisha. Imana igufiteho umugambi mwiza kuba ugejeje amagingo. Turanezerewe umugoroba w'uno munsi, tunezerewe kuba imbere y'Imana, turakira abantu bose ab'Imana agiriye neza kugira ngo tubashe kubana muri iki gitaramo. Duhereye kuba twahoranye kare, abo twabanye bo muri Crossroad, ni mu ntiza amashigira tubakire mu izina ryabo. Reka pasiteri Nyirinka haguruke asuhuze abantu bose. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'abavuye muri Oasis, turi kumwe n'umushumba hamwe n'abandi bakorana. Senga nahaguruke abasuhuze. Gira dukomere Imana amashi menshi. Ubarikiwe sana. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Turi kumwe nabo muri Wells, turi kumwe n'umushumba Elias. Nahaguruke abasuhuze. Yesu abahe umugisha kandi uraza gukira. Ndabona utahabyina. Gripe ni ibintu bitoya. Hari uwigeze kuyirwara muri Bibiliya ya makira
kandi urakira, ariko nudasirimbura ataha urwaye. Reka twakire abo muri Powerful Gospel, turi kumwe n'umushumba Ruganirwa, nahaguruke abasuhuze hamwe n'abandi bose bazanye. Yesu abahe umugisha. Turi kumwe nabo muri Carmel Temple, umushumba ntawe uhari, ariko ndabona turi kumwe na Evangeliste Sibomana, nahaguruke mu izina ry'abandi bose. Yesu aguhe umugisha. Ndibwira kuko abona abo mu matorero dusanzwe dusengana, sinzi niba hari abandi twibagiwe, ariko turanezerewe cyane kubana namwe mwese. turavuza ngo murakaze, n'Imana ibaha umugisha. Abantu tukibana bwa mbere muri kurangizanya umwaka hamwe, hari abo tugiranye igihe hano. Nkomezi ari mu bantu bamaze imyaka myinshi hano, bagize kesha nyinshi. Zamura ukuboko. Yesu aguha umugisha kuko akomeje kukurinda. Dufite n'abandi bashasha nabo bakirangiza kesha bwa mbere. Eric, sibwo bwa mbere urangije muri Amerika? Haguruka. Kwasa n'uwagiriye Madame Revera Musafiri, haguruka. Namwe niho mukihagera bwa mbere. Yesu aguhe umugisha. Tubakomera amashi. Ngira ngo na Pasiteri Nyirinka nawe n'abandi bose nibwo bwa mbere murangirije hano. Rero nabyo ni amashimwe ku Mana. Rero twese hamwe turavuze ngo murakaze, n'Imana ibaha umugisha hamwe natwe. Amen. Muzehe twari tumwibagiwe, ariko tuguhaye ikaze papa. Yesu aguha umugisha kandi agukomeze. Rero tutiriwe dutinda, tugeze mu mwanya mwiza. Sinzi abaririmbyi ntibambwiye, ariko muzi ko baza bashaka kuririmba. Ngira ngo Crossroad niba muhari muririmba indirimbo, abandi nabo baraza kumbwira abahari, nabo turaza kubaha indirimbo, ariko turabikora twihuta. Niba mwahageze agapu cyangwa korari, muririmba indirimbo imwe. Niturangiza turahita twumva umuvugabutumwa wa mbere, mwene data Emile Rutebuka, akoresha nawe iminota twamuhaye. Niba isaha yawe idakora urakoresha telefone, turi mu masaha. Abaririmbyi niba mudahari cyangwa niba muhari, ubwo ngubwo mwatambuka. Na Pasiteri duhaye no mwanya, kuko umwanya muto umwaka urarangira. Turacyari umwaka niba tuwita ushaje, usigaje amasaha make ukarangira. Reka dusome Yesaya ibice 40 n'umurongo wa 31 kugira ngo tuze gutanga umwanya. Yesaya ibice 40 umurongo wa 31. Sinzi umuntu ufite Bibiliya yera, nje mfite Bibiliya ijambo ry'Imana, amavajoni aratandukanye. Mudutize mikoro hano, Revera Pasiteri Richard bashe kudusomera. Pasiteri soma, umwanya kuragenda. Isaya 40 no kuri 31 haravuga ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Siko turumvikana. Dushima Imana kuba duhagaze imbere yanyu, iteraniro ringana gutya. Harimo abantu batubyaye, harimo abantu badushumbye, hari n'abantu bakuze muri twebwe. Kuduheza uyu mwanya tukabasha guhagarara imbere yanyu, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Bwana sifiwe. Guhagarara imbere y'abapasitori bangana gutya bo mu muhana w'iwacu, ngahabwa aya mahirwe yo guhagarara imbere yanyu kugira ngo mbashe kubwiriza, ni privilege idasanzwe. Rero turabubashe, turavuze ngo Imana ishimwe, kandi tubahaye ikaze. Imana ibaheze umugisha. Amen. Hari ibintu bimwe tugira tukagira ngo nabyita gute, tukagira ngo turahenze cyangwa turaba agaciro, cyangwa tukigira nkaho turi abantu bo mu rwego, ariko duciye bugufi cyane imbere y'iteraniro ringana gutyo, kugira ngo
Imana yonyine ariyo ishirwa hejuru. Amen. Umwaka ushize narimo nganira ijambo rivuga ngo kwicisha bugufi. Twabwiye abantu dusengera hamwe turababwira ngo année 2023 n'umwaka wo kwicisha bugufi. Uyu nguyu tugiye kurangiza. Siko twavuze. Twaravuze n'umwaka wo kwicisha bugufi, abantu bazoroha uyu mwaka wose bicishe bugufi. Bwana sifiwe. Paulo yaravuze ngo buri muntu ngo azareba abona mugenzi we kuko agize gute amuruta. Twaravuze ngo uyu mwaka n'umwaka uyu nguyu tugiye kurangiza wari umwaka wo kwicisha bugufi. Uba warakoze practice ukabishira mu bikorwa ukicisha bugufi, ni byiza. Kandi nahoze ahantu nasengeye mu gitondo nafashijwe, nahoze nsetsa abantu umwanya aho narindi. Twaganiriye n'umugabo w'inshuti yanje turaganira, none tuma kuvuga ibitangaza Imana yakoze, ngo arangiza ararira, ngo arire naje ndarira. Uyu munsi narize, ariko sinarira kuko mbuze amafaranga cyangwa hari umuntu twabuze muri famiye cyangwa hariho ibindi bintu byabaye, bitewe gusa n'ukuntu uwo mugabo twagumye kuganira ibintu Imana yagiye ikora. Abantu bagira ama emotion atandukanye, ararira naje ndarira. Umuhungu umwe yavuye i Nairobi umoja aja kudandaza i Mombasa ngo ashike plot yarapanzemo ngo bakubita umwana. Abanyakenya baza bakubita abana, abanyagihugu b'abanyakenya ku bantu babayemo baza barya abana inzara cyane. Umwana ngo ararira, noneho wa mugabo abona ntaje gutonganya umumama kuko umwana n'uwiwe, ubundi yagiye kudandaza ibitenge, ntafite ubwo burenganzira bwo kumumenasa ngo mubwire ngo wahohoteye umwana. Wa mugabo nawe ngo ararira, umwana hayarira. Bamwe tubaturira iyo tubonye abantu bahaye barira. Tibiza bibasa. Twe tuvuka mu muryango w'abantu bagira ishavu ryinshi tubaturira. Uyu mwaka tushoje wari umwaka wo kwicisha bugufi, apana kuzamuka. Hari ibintu na posting zabazari ama status, uwo mugabo yambwiye ngo humility is the antidote of pride. Nukuvuga ngo kwicisha bugufi niwo muti wiki ese n'ubwibone harya. Ubwibone ni wicisha bugufi uzoba wamize nane kire y'ubwibone. None uri no jambo kubera ko bampaye iminota mikeya kandi mundi mwanya gumwaka urarangira. Kandi bamwe turi abashoferi dushobora kuvana twaje no kudandaza mu mujyi. Hari igitaramo cy'isi ko barambuka umuhanda n'amaguru, bene wacu bamerewe neza, twaje gushaka amadolari. Uyu n'umwaka tugiye gutangira wo gusubizwamo imbaraga. Ese murumvise uyu mwaka wa 2024 no gusubizwamo imbaraga, no kugira revive, abantu bongere bazuke, wibuka aho byapfiriye, wibuke ibintu. Uyu mwaka tugiye gutanga, reka tubabwire ngo mwongere musubizwemo imbaraga. Hari byaguciye intege muri uyu mwaka byinshi tuvuga wowe uzi ubara, ariko uyu mwaka tugiye gutangira mwongere musubizwemo imbaraga. Dukomere Imana amashi. Amen. Yesaya arimo yandikira abanyesirayeli bari baragiye captivity, bari baragiye ari iminyago, baragenda ngo bamare kugera iriya bagira intege nkeya z'umubiri, barasaba bagira intege nkeya za kiroho. Rimwe na rimwe iyo umubiri unaniwe no gusenga kuza kunanirana. Abantu bageze ino bageza buzuzwa bakiruka muri Afrika kubera inganda, mwarananiwe. Iyo uyu mubiri ufite intege nkeya, ese ko turumvikana na kiroho abantu bazabananira. Rero abanyesiraheli bari mu minyago, bari muri Babyloni, barabatwaye ari iminyago ngo bamare bagaranga bakavangwa. Ariko uko Imana iracatureba, uko Imana izingene turenganye. Hari abaririmbyi baza baririmba, hari umurimbyi niba ari mu Tanzania, niba ari umunyakenya avuga ngo muda mwingine ndugu yangu ngo nashindwa hata kuomba. Tibiza bibaho. Hari igihe kimwe uzuhura n'intambara no gusenga bikagira gute, bikanga kandi ubishaka. Bwana sifiwe. Muda mwingine ndugu yangu unashindwa hata kuomba, ni lazima ujipe moyo. Tibiza bibaho.
so tugera hamwe neza ugaterura ibyuma ukabiterura none neje ugakora overtime ukabisukuma wagera aho ngaho ukaza wama ugwagacukana ngo kuvuga ngo Mana utubabarire ibyo twakiraniwe. Ejo bundi umukongomani yaransekeje kubera kuruha mu ruganda yasinzira afite aya baza bayita gute hano buno bwe kutera muzamona bw'umweru buharawe avuye mu ruganda aza ngo yabushizemo ngo amare ananirwa koga ngo amare no kunanirwa koga arabwurirana niba harimo muzike cyangwa ariko ategera ibintu biri mu burasirazuba bwiriya hakurya sinabimenye ibyo arimo ategera ngo arasinzira karahanuka kaja mu kanwa arakamira. Uwo yosenga washobora gusenga tiyo senga aja muri UK baja kugakuramo kubera umuruho. Iyo abantu bari mu buretwa neza, iyo abantu bafite ibyo bahuye nabyo, gusubizwamo imbaraga bizabigora. Rero Yesaya aravuga ngo abategereje Uwiteka bazosubizwamo imbaraga. Nazo soma izi mbaraga abo bantu bazosubizwamo mu Giheburayi zo zavuze ngo ni the expectation of God's response. Ni ugutegereza ukagira high expectation z'uko Imana izasubiza. Ufite ibyiringiro ukavuga ngo ejo hari icyo Imana izakora, wosubizwamo imbaraga. Hari umuririmvyi waririmbye aravuga ngo ejo hashize na 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 uyu munsi nabonye ibitangaza bihoraho. Uno mwaka twabonye gukora kw'Imana ndetse n'ejo hazoba ibitangaza by'Imana. Amen. Ese ko murumva cyane mwirinde ibitotsi. Hari ibitotsi bimwe Bibiliya izivuga. Reka mbabwire ikintu cyo tumusubizwamo imbaraga next nukubara imigisha yose Imana yagukoreye muri uno mwaka. Twabonye ibyiza byinshi, tubona n'ibibi byinshi. Ibyo ni ibintu biri routine biza bizunguruka mu buzima. Abantu barabyaye uno mwaka, abandi barapfushije, abandi barashatse, abandi bagize gute, barapfakaye, abandi babuze ababo. Barimo mwene data Etienne yabuze se muri uno mwaka. Undi muntu ejo hano George arambira ngo ariko uyu mwaka nimbona neza ndawushorengejeje gutya saa sita, ngo ariko wabaye mubi wa mwaka we. Abantu barahangayitse muri uno mwaka, ariko icyo gufasha ngo usubizwe mu intege umwaka utaha uzoba ari imigisha Imana yakoze. Tabyo yakoze se yarabikoze, twarabibonye. Twabonye gukora kw'Imana, dutegereje n'ibindi byinshi izakora. Bwana sifiwe. Abantu babonye gukora kw'Imana. Ubu nyine twaravuze ngo nta umuntu uzosubira kugira ibyifuzo by'amahuzu muri kino gihugu. Ninde ufite itaje ry'amahuzu hano? Bazama baguheba baguhunge muri quartier. Abantu bafite ibyo. Ubu nyine abantu gukererwa mu service kubera guhindura imyenda. Umuntu akagenda akamanura agashira. Natwe bize bitubabira kutubaho babagabo. Ukavuga ngo ese none ndambara jeans ukayirambika, ugafata itisi ukayirambika, ugafata ikoti ukarirambika. Mugihe umuntu yazayambara inkweto iteye ikiraka ukamuba uwa mbere kuja mu materaniro. Mubari iyo migisha amenye kuko mwungutse iki imyenda. Yo wiheraho usanga hari ico Imana yakoze. Amen. Ikindi abantu barahaze ndagusengera biryo ubuno gusengera apeti. Abandi babonye amazu, abandi bafite imodoka nziza, abandi babonye visa, abandi babonye ama scholarship. Dufite abana nta bana hano bahabiga bahabishurirwa na kino gihugu. Abarimo hano mugire uko abantu bafite abantu bafite amasikoro koma nguriya pastor mukomera Imana amashi. Bizo bizomusubizamo imbaraga. Jewe banishuriye ibihumbi 41 ku ishuri. Abazungu batarabasita batabanye no kwa sogokuru no mu muryango wacu 41,000. Izo faranga habe niyo no hamagara amazi yose y'abasita ndibo kwemera. Boko amavanga umwene nyanaka yasaze. Siko baza bavuga. Ngo yarasaze. Barazishuye ibihumbi 40 na graduating. Mukomera Imana amashi. Pastor Kariga hariya azayiga Asbury University siyo pastor.
ko ni ugukora kw'Imana. Imana iguheza umugisha. Hari n'abandi hariya nubwo ko murahisha se nimara muzodutumize ku graduation. Imana hari ibyo yakoze mwabonye ama scholarship. Ibyo ngibyo bitume musubizwamo iki imbaraga. Amen. Reka tuvuge ikindi kintu Yesaya yavuze, yaravuze ngo bazosubizwamo imbaraga ngo bagurukisha amababa nk'ibizu. Ibizu nasanze ari eagles, kagoma. Abanyeshuri muzi eagles, eagle, inunda, murazizi? Nasanze karakteristike za eagles za kagoma zirarenze, iziguruka hayi kandi izi flying alone, iziguruka yonyine ntigira urugomo. Nubona abantu bazabashesha hano, mureke mbabwire kano kantu. Muzi gushesha? Ese gushesha ko birumvikana? Nubona abantu bagira nk'agashesho, Yobu yaravuze ngo Mana uzondinde kugira gute gushesha. Kurya umuntu ushesha ni agence y'abadayimoni. Ni ka kiosk kaza kanyuramo amapepo gutya kakagira kujya urya umuntu azagambana, azagirana nabi. Nimushaka kuguruka mwenyine, ibintu by'ubukristo n'ubugingo turimo kugenda wenyine birahagije. Kagoma izigenda yonyine, muze mugenda tutujane turi benshi nibigaraho ngaho wibete wenyine, kuko kuja mu ijuru muri mzi yaravuze ngo nta muntu uzojana na mugenzi wiwe. Igo cyangwa kagoma kuko niyo yari kwiriferaho, iziguruka yonyine igira amababa afite imbaraga, igira ngo sharp sight, izireba kure. Nico kintu kiza kiguruka camara kugeririya kikareba mu nyanja muri lake Tanganyika iri epfo, ikabona urufi ruhaye rwogiriye epfo hasi, ikamanuka yashika ikagira gute ikarufata ikavamo. Timwumva ko tuzasubizamo imbaraga, mugomba kureba kure. Abantu bakeneye gusubizamo imbaraga ntabwo ari za vision zingizi, muze murebe kure kugira ngo mushikire ivy'Imana yabageneye. Bisaba kureba kure cyane. Amen. Ikindi nasanze igira confidence. Abantu bose bakeneye confidence, igira self insurance, igira possess vitality. Vitality ni capacity. Igira ubuzima buzira umuze, izigara ngo nigihe ndagira ngo amababa amashara amaze gushisaza ikayacomora hakamera ndi mashashe ikarenewinga strength izayubururu. Ibyo wakiraniwe muno mwaka uziyuburure demel devil. Nimba wagaze ukwaza abantu hano mwibarabara, ako abantu bazakwazanya mu mugi hano mu matara y'abazungu, uzugenda uzukoroga abantu hano mu muhanda. Twe dufata ibyifuzo tugusengere, uzukoroga abantu hano. Ako biteye ubwo. Ukwaza hari umuntu ufite gukwaza abandi hano mwibarabara. Turi mu kuzenduka tushobora guhinga. Naratangaye. Wiyiburure ucomora ibintu bimwe, mwiyambura ibyakera, mwambara ibindi bisha n'umwaka musha. Bwana sifiwe. Ikindi kintu ngiye gusoza, amasaha yanje arageze. Tigira ubwoba habe nabuke. Takindi kintu kiza gituma umuntu asubira mu byakera, no kwibuka ukazugira ubwoba, ukavuga ngo bino sinobigeraho, bino sinobikora, uyu mwaka uteye ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Mwakire umutima wo gushira ubwoba. Ikindi ngo ntizirya tiyorga inyamaswa yishwe n'indi nyamaswa, izirya ibintu biri fresh. Tiyorga dead meat ego mpaka ibintu byonyine yagize gute yiteguri. Bisaba kuko mwitegurira ubuzima bwo kuja mu ijuru, no kubuplanifye wenyine, takigare kirimo. Iyi nzira ni inzira ikeneye umuntu ku giti ciwe. Reka dusoze uyu mwaka gusubizwamo imbaraga. Hari icyo bazabita ngo burya kugira ibyiringiro ku Mana rimwe na rimwe biterwa na joy, ibyishimo tuba dufitiye Imana. Kuko biriya yarambwiye ngo
umutima mwiza ni umuti mwiza. Sinzi nimba hari ufite Bibiliya y'Icyongereza uvuga dufite urubyiruko kandi ndabona rwitabiriye. Asome Proverbs 17 verse 22. Imigani 17:22. Turashoje. Pase iyo Bible yawe kiriho Icyongereza. Remunyabza wagome Imana babwimbabazi. Proverbs 17 verse 22. Aravuga ngo a joyful heart is a medicine. But a broken spirit dries up the bones. Ngayisomene no mu Kinyarwanda. Mwabyumvisha bazabumva ururimi. Abana basigaye batugamba cyangwa urubyiruko ngo bari kubwiriza ngo mu rurimi bataye bumva. Urwo rurimi pastor asomye ndi murwumvishe se? A joyful heart is what? Is a medicine. Good. Huh? Good medicine. Umutima ngubabaye Bibiliya y'Ikinyarwanda zivuga ngo utera konda. Umutima ubabaye uzutumu wonyangara. Arizo nzamvuga kuri no rurimi neza nkamanda uvuga muzi kunyangara, muzi umuntu wanyangaye. Umuntu wananuse. Hari abantu bagira umutima mubaza yamanyoba kandi azarya umutima munini. Umva Biblia y'Igiswahili yavuze ngo mtu huyo ni mtu amefanya nini? Amepondekana, ni munyonge, ni umuntu wahangayitse, mu yandi magambo warashavuye, warashiririye kubera umutima mubi. Ariko umuntu ugira umutima mwiza ni umuti mwiza. Bwana sifiwe. Muzi umutima mwiza igituma ari mwiza nyine. Hari ibyo bazabita muri bino biri mibyina hangaha aba optimistics. Optimistics ni abantu bagira thoughts ziri positive. Siko pastor? Aba optimistics ni abantu bagira imitekerereze ziri positive. Zabibwira abantu rimwe na rimwe. Ukunze muzi kwikesha rimwe abantu benshi gutyo. Tumona ko murabona turi bakeya. Ariko abantu bagira baba pessimist, bagira negative thoughts. Baramva untakesha ryarabaye ngo nukuri ngo harimo nk'abantu nk'ababiri. Tibi bizabibaho. Abantu bagira negative thoughts ni abantu bazabacamba, ikintu cyose bazanye bazabagikubita. Iriwe yiteguye iki? Inzara. Uyo mtu amepondekana, ni munyonge, kera yatangiye kunyangara tukirimo hano. Umutima wiwe ntuguwe neza, aragowe. Yeme mugira ibyishimo biva ku Mana. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo mwishimire mu Mwami iminsi yose. Nongeye kubivuga ngo mugire gute? Mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Bwana sifiwe. Kandi yariko bivuga arimo Chen, yari mu optimistic. Arimo afunzwe ariko amavuga ngo mwishimire mu Mwami. Numvishe bavuga ngo umugabo umwe undi yaramwegereye amubwira ngo ariko ngufite bene hano hanini. Murabona? Kandi no kuri ngo nti yari ahafite. Bena. Uwo mugabo ngo asoke cyangwa yamayumva hatangiye kuremera. Ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu akaza yamayumva nyine hari ibintu uzaba akazama ngo hano akazara ngo kazabaza abantu ngo se ngo ntakintu mwamona nk'ahantu ntakintu. Wahuye n'aba pessimists, abantu bagira negative thoughts, bazamava ngo tizokunda ngo hataramya abantu babiri ngo ndetse ntibabwije ngo ntakesha ryabaye ngo hari nk'amakuru ngo bavuze uri agence y'ibintu bitari byiza. Uyu mwaka tugiye gutangira yeme uzababera umwaka mwiza. N'umwaka wo gusubizwamo imbaraga, wo kwegera Imana, wo gushaka za revival, wongera uzusenga ku giti cawe, usome ijambo ry'Imana, ugira imbaraga nkizikizo nkizayigo, uze wiherera, uguruke cyane, ugire vision urebe kure, kugira ngo uyu mwaka tugiye gutangira yeme muzakira ibyiza ibintu bihinduke mu izina rya Yesu. Nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. Kongere